Bog se javi, vaistinu se javi. U srcu Šumadije, kraj Mladenovca, održano je 14. po redu plivanje za časni krst, koje se sada već tradicionalno održava svake godine na praznik Bogojavljenja u Markovačkom jezeru. Koračajući stopama svojih slavnih predaka, i ovog puta pozivu se odazvao veliki broj vernika koji su ovim činom učvrstili svoju veru u Boga i doprineli očuvanju kulture i tradicije svog naroda. Manifestacija je održana u organizaciji Dejana Lazarevića, majora, pesnika i osnivača Bratstva Vožd iz Mladenovca, koji nam je ovom prilikom rekao. Na moje veliko zadovoljstvo, pre 10 godina sam krenuo sa 17 ljudi, danas je bilo 60, da okupljam različite profile ljudi, od vojnika, oficira do građanstva, sportista. Čak smo imali i žene i danas videli ste bila jedna predstavnica, Nada Jakovljević, koja 4. put pliva ovdje. I nastojim da kroz jednu tradicionalnu manifestaciju koja nema karakter sportske manifestacije i trke za krst, do krsta se ne trči, do krsta se stiže. I svako ko je na pravom putu, tom uskom putu, kao što je ovaj bio ledeni večeras, on je putnik do krsta i do Golgote Hristove i do krštenja njegovog. Tako da ovo po meni predstavlja svojevrsno jednogodišnje krštenje na početku ove godine. Ja evo već 17 godina to radim za redom i zaista ovo je jedna predivna stvar, jedan predivan osjećaj da smo svi faktički pred krstom i pred Isusom, Gospodom našim, u bratstvu i jedinstvu sa njim. Znači, svi smo jednaki, nema pobednika, pobednici su svi oni koji veruju. Poznato je da voda osveštana na današnji dan biva lekovita i čudotvorna i da se onaj koji uđe u nju studenu potopi 3 puta i celiva časni krst neće prehladiti. Međutim, ono što se do sada nije znalo jeste da čovekov organizam uz Božju pomoć može izdržati i više od 20 minuta u vodi, čija temperatura iznosi 0 stepeni Celzijusa. Upravo je major Lazarević dokazao to svojim primerom, oborivši dosadašnji i postavivši novi svetski rekord. Jedan brat, naš pravoslavni iz Rusije, čuo sam da je svojevremeno 20 minuta bio u vodi. Zaista je to za mene bilo zastrašujuće, kao i mnogo toga što sam ranije radio, pa suočite se sa jednom grandioznom, da kažem, veličinom tog čoveka koji je tako nešto radio. I onda polako to vam postaje cilj. I evo, prošle godine je bilo 17 minuta, ove godine je bilo nešto više učesnika, pa sam ostao 21 minut. I imao sam zaista podršku svih plivača ovdje i učesnika koji su stajali i čekali da izađem iz jezera. Ostalo ne bi komentarisao ništa, ne bi ljudima savjetovao da to probaju ako nisu osetili ukus Bogojavljenja. Ovo je poseban dan. Bog se danas javio i daje nam blagodet da to radimo. A samo da posjetim još jedan. Prvi put kad smo plivali ovdje 2008. godine u manastiru Despota Stefana Lazarevića Tresije na Kosmaju, krst je tog dana na Bogojavljanje mirotočio 5 dana. Ja sam to saznao naknadno. Pitao sam igumana oca Jovana šta to znači. On kaže pa dobro se dobrim vraća. I to je taj početak. Plivali su ljudi ovdje sa temperaturom pa je temperatura prestala. Plivala su deca od 5 godina, ljudi od 70 godina. Jedno šarenoliko, da kažem, bratstvo koje je u suštini zaista jedna divna srpska priča. Nakon ovog svetog čina u restoranu Jezero, pored svečanog ručka, održan je i bogat kulturno-umetnički program. Srpski melodi, pojac Ljubomir Ljuba Manasijević, glumac Boško Puletić, muzičar profesor dr. Slaviša Đukanović i pesnik Dejan Lazarević podsjetili su sve prisutne na Prvi svetski rat i to kako se nekada branilo otačastvo, dok je nakon programa u znak počasti na ovom viteškom podvigu svakom plivaču uručena zahvalnica i dodeljena zlatna medalja "Svi ste vi pobednici".